play pi barok prolog ki bape igre video ba aku play pi kamtam ba pila subscribe ya gre YouTube channel ko jonga hadu manglapoi sha ka sanpeu hajar subscriber kumjuru nga karpat ya ki bompat dep ban subscribe ya gre channel khana bangan la ban penmi ya video ki ba pher ha gene sni bidangwan bat kublei shibun ya pi barok ki prolog ki ba ai ya ke jingkershan ke jong pi dan ba ki like ki comments bas kamtam ya ki subscriber ki jonga kublei dan karpat pi kublei shibun hato pi juya i badan ki briu ki ba pedon kam ya ki dur ki ba konwon na ke dur original ke jong ki sha ki ne ke dur ki ba ni khot ki ghibli AI photo Nilaban ong bahag ni kisni ki bamenta bunba ki bru ki bapendon kam ya uniu apps ugrox hatu kane ki pendon kam jong ki kalong safe ni em kajing pekela ke jongi ya ki dur ke jongi ya dur original sa ghibli photo kabu ya ke ma ke bakrau hadu kata-kata mat kane kam long safe ni ban upload ya ki dur ke jongi sya kine ki AI हेलो फ्रेंड्स आजकल घिबली स्टाइल का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग अपनी इमेजेस को घिबली स्टाइल में एआई की मदद से चेंज कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, साइबर स्कैमर्स ने इसी तरह की कुछ वेबसाइट, फ्री वेबसाइट बना दी हैं जो आपकी इमेज को तो चेंज कर देती हैं, लेकिन वो आपकी काफी सारी जानकारी ले लेते हैं, आपकी गैलरी का फुल एक्सेस ले लेते हैं और फिर आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स भी उनके पास पहुंच जाती हैं और वो इसका मिसयूज कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपकी जो डिटेल्स है, जो जानकारियां हैं आपकी, वो आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड हो सकता है आपके खिलाफ। तो आप प्लीज, अगर कोई इस तरह की घिबली स्टाइल इमेज चेंज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो अपनी गैलरी का फुल एक्सेस मत दीजिए। और जो ऑफिशियल या ऑथेंटिक वेबसाइट Bun ki bru ki basau tenat ban pekela ya ki duru jong ki sha ki ghibli photo barhabab ki pekela ya gine ki dur ki jong ki habrung lang ba ki website bat ki don ki website ki bangila ban khot ki scammer website habang rung lang ba gine ki website ka don ki jingma ka bakrau yi du kata-kata namar bakin yo bantu ya ki dur ki jong baro lang ki dur ki badan hapo gallery bat om de tang kumta kila bantu ru ya ka pisa ke jongi ke badon ha ki GP ke jongi lene ki PTM ke bangi pendon kam ti kumta prolog kalong ke bama hadu kata-kata banle ya kini ki ki bapen internet yangi kamtam ha kini ki sngi ki por ki babenta ha ka ba kini ki AI ki latre kam hadu kata-kata ki bala bansna ya ki video tang da ka ba ki yo ya ka dur ke jongi kumta kene kelong ke bama hadu kata-kata namar ba dadaki yo ya ki dur ki jongi kila bansna ya ki video ki ba pher lang ba ki dur ki jongi bat kila ro bansna ya ki video ki bangi ngim sau tenat dan ngim itenat te kumta kene kelong ke bama ha ka perthei ki bangi im ha gene ki singi ke bamanta dada ngim husiar ba kata kelong ke jingma ya ki kublei pi baro ki perlok ki bape ya gene video bat ngas kerpat ya pi bapin subscribe ya gene YouTube channel ke jonga kenang bangal la ban penmi ya ki video ki bat mai ha gene sngi ki ban sawan kublei shibun